Dobrodošli u Motiv Team i u našu učionicu na otvorenom. Postoje periode u našem životu kada sa jedne strane svaki minut ispunjavamo obavezama, a sa druge strane se mi ipak ne osjećamo ispunjeni. Danas ćemo vam pokazati jednu vežbu koja vam može pomoći da upravljate svojim prioritetima. Za ovu vežbu nam je pre svega važno da odredimo istinske prioritete. Koje su to stvari koje nas ispunjavaju i koje su nam zaista važne? Koje su to naše lične vrednosti i one aktivnosti u kojima uživamo? Pored ovoga, bit će nam potrebni i neki rekviziti. 10 kamenčića, šareni pesak i jedna tegla. Sada je potrebno da na vaše kamenčiće ispišete one aktivnosti i vrednosti do kojih vam je zaista stalo, kao što su, na primjer, za mene, ljubav, prijatelji, kuvanje, lični razvoj, životinje, muzika, porodica, rekreacija i trening. Recimo da ova tegla predstavlja vaše vreme. Ukoliko ovaj šareni pesak posmatramo kao sve one aktivnosti koje nam oduzimaju vreme, u kojima ne uživamo, ali jednostavno koje možda moramo da obavimo, možete vaše vreme popuniti na ovaj način. Tako što ćete prvo sipati nevažne aktivnosti, a onda ostatak mesta popuniti sa samo nekim vašim važnim prioritetima. Kao što vidite, u toku moje nedelje, na primer, nije bilo mesta za sledeće moje prioritete. Lični razvoj, kreativnost, priroda, porodica, rekreacija, prijatelji i zabava. Ovo bi moglo da znači da se onda ja te nedelje ne osjećam ispunjeno, jer nisam uspela da svoje vreme popunim svojim važnim prioritetima, već nekim nevažnim stvarima. Ili stvari možemo uraditi na potpuno drugačiji način, tako što ćemo naše vreme prvo popuniti našim prioritetima. I onda možemo dodati sve one stvari koje nam zapravo oduzimaju vreme, ali koje možda negde moramo da obavimo. I kao što vidite, možda nećemo uvek imati vremena za sve, ali mislim da je mnogo bolje da ako nešto moramo da izaberemo što nećemo stići da uradimo, da to budu ipak nevažne stvari, a ne naši prioriteti.